The Chin Post zau tu lengai tu nan kut kanin tlai chan na thong ni kul de thum Nohawng ni hlei sari Zinglei Thawngchimnak chan kan phan chan kan simding mi thong tlang tar cheu khat na chu SSC asham cha in affect fuan mi chinram kan dir lai tia CNF ni an than ha kha rung tlang zan hi som ruk le paruk SSC World Cup ni CDF sen thang sena siam thil he an lut kangko chinram kul lain phur mi siam thil SSC ni an tlai Myanmar mi pi cha US ni dollar million som nga abom Thawngchimnak kon thok changlai marat farm bol ka sim Dautlen na kong he pet lain tual chung siam tlai tang chi phunai mun khata SSC ukna kan daulai chin ram affect fuan nak ding cha a stakeholders na he mun khata kar hlanin kan chol chang lai tia CNF ni chathan an chwa ara lai mi February ni kul avoi som sari lewainga nak chin mi phun ni konga kong he pet line CNF ni tu ban tu kin athan hi ase CNF in chimnak nol ngai tu salai thet ni chun chin state tia kan chim mi hi chim so aselaw NCAR thoklanin kan mal state ten kan dir chang zalon na kan hu nuwa state kipin mun khata NCA min thutna kan to cha bi thong su te in zalong te in le ma te in ukna ka mu I ramriana a komi ram kan se tia achim affect fuan mi chin ram dir nak ding cha sham ukna kala to SSC chu ashamin cha ding abipi ram khelaya itim nak akhat mi changchi sham tlai phu na NUG chawza tangum sham tlai phu na mun khata changchi in SSC chu kan dau lai mailaya federal democracy kan nga kho nak dinga da dot khat in kar kan tlang na lai tia CNF ni an chathan chwa mia an lang ter chinram kul ha kha tran bau angai ha kha rung tlang SSC nak zanhi som ruk le paruk a mira ka pani chumei thal pakhat le kwan fang na he CDF sen thang sina an lut tia CDF sen thang ni chathan an chwa SSC kutang mira ka pani ni CDF sen thang sina ani put mi siam thil na chu MA chumei thal pakhat kwan fang bom mine phun ni an se CDF sen thang sina alut mira ka pani chu phaisa pek an se nuwa ahim nak muna kan kalter na tia Chinese Defence Force sen thang ni thongni kul le thun February ni hleiruka chathan an chwa Sagaram chen kania chuan bam ngai mi SSC World Cup pani chu an siam thil he an sam liao ka an ton cha pakhat athi I pakhat chu ahim tia twal chung mi ni an chim February ni lenga chan similan pasari shong kani khochunga ralveng to SSC World Cup chung thel pani chu an siam thil he an tlik liawa ka an tong ta thai ase phone chu aniken lawi siam thil long aniken SSC World Cup ni an hnuin an doi nai pakhat chu ahim adang pakhat tu chu GAD chunga an tlai cha an ka I athi tia kani khochung umi pakhat ni achim athi mira ka phi mungi wa khwa mi ase I lwat nak amu tural ka phi athong pang kan thairi lo tia chim chap Sham in nol ngai nakala tu SSC World Cup ni van long mangin chol chakna le ka dau nak atwa mi konga ahlan kanin irun ven kho nak ding cha a van dal thlai tu kan her tia NUG ni February ni le ruka som nak athan SSC World Cup ni van le chol chakna atwa mi konga achan man te in thong pang thai kho nak ding cha a van long sakhan le helicopter nak na chu ngat thain thong pang pek ding le van le chol chaknak am to chan pawa thong pang pek tu kan her tia NUG ni chunalang ter SSC ni van long mangin ka dau nak atwa tika ahlan kan run ven kho nak ding cha le mi pi an him nak ding cha ngia thlai piak tu nan umasia chun NUG run ven na wan che Telegram channel la pe tlai le thong pang pek kho kan si tia an lang ter alwan che thong ni kolen hi March thain SSC ni dautlen nak cha chol chak nak atwa tu phuna dau ding in ram chung mun ki pa van long mangin dau nak atwa chang alwan che October tha chunga NUG chawza ni alang ter ninga SSC ni tlang chung mi na nak telin ram chung mi pin ha chu tin chi in van long mangin bom thak nak vision ni le ve som li shong atwa SSC ni van long mangin dau nak atwa ronga twal chung mi zan ni leng anun nak aliam changi twal chung mi pi nak in le biak nak le in na chong tam pi arok tia thai ase Magwaram chen gangko number 1 cheke da chinram kule mandle le akal mi khwal tlong le long pani chunga poke na ka chwa ter khau tu thili thwan thonga le sanga chu
SSC World Cup ni February ni lenga an tlai ta twal chungmi nani an chim SSC ni siam thil atlai na kong chu SSC Trento Media nani an phawzar nuwa chu thongpang chu adik kau tia kangko twal chungmi nani an chim kangko an tlai mi thil ri hi man ser nak ding cha man mi thil ri ase tia do thlen na ka to tu phu chingtel pakhat ni achim SSC ni atlai mi thil ri konga angai tu phu thai aseri lo February ni lenga san le sumilam pali shonga kangko peng number 1 checket a ha kha in man le le akal mi khwaltong le long na chungin tu tan hi pa ke na ka chwa ter khau tu thil ri avai khatna kan tlai ase tia SSC Trento Media 52 ni alang ter leilong khal tu chu be halnak an to nuwa an nu in azul mi khwaltong leilong pakhat ni thilri aphurna kong chu SSC ni an thei cha alampia bo in po ke na ka chwa ter khau tu thilri thluan thonga an thei chan leilong khal tu chu tle an tongi chu ni Zinglei Chiama PDF cha ria chonan phurtin adang leilong khal tu pani an thei chapna alwan chia kumni chunga siam phuntling thonglei sari zaruk som kwale pesari kutserbom lungkulle thongser lungkul thongsari zanhi la hlei thum telin zen kwan phuntling singlei thum thongsom ria thongni zaruk le som ruk le pariat kan tleite SSC ni athan Sagaram chen kata peng inchi khwa chu SSC ni an lu hnoi an kir hnuwa mai thal he ka atong mi ruak pasari kan hmu tia inchi khwa mi na ni February ni leinga an chim kumhleriat lukshong asimi paruak mu ansina in chi khwami an selautia twal chungmi pakhat ni achim minung pali ruak mun khata kan mu chun pathum ruak hi adang mun khata kan mu in chi khwami chu an selau SSC ni an rakeshwai mina an se khau men shower ka den ani dan na I minau te an se ruak kan mu mina SSC ni an rakeshwai mi sian ram chak lei mabing peng nga u khwami an si khau te achim SSC ni February ni le khatin ni le li tiang in chi mengu ta chu le taya kung khwa na chu lu no in twal chungmi umna ke na khang piak na cha kholia in za sari shong akang chang te twal chungmi na ni an chim Myanmar ram boy nak ronga harnak atong mi le ayok le umnak ngai lo in harnak atong mi na cha US dollar million som nga bom na kan pek chantia US embassy in Myanmar ni February ni leiroka embassy Facebook chamma in an langter lakshwa khartong mi na cha aiding le an hermi si ai cha ti in bom na kan pek mi to United States Agency for International Development USAID ni an pek chin lai te thai ase UN ni cha than achwa ni nga Myanmar ram hartong mi na bom chan a hermi hi minung sing lai sari leng an se USAID in bom nak pek mi le WFP fund in hartong mi na minung sing sari thongsom nga leng abom chan kho lai tia that mia chun alang ter chi tutan bom nak pek dinga hin thatin ria cho phot mi kumnga tangak chia nakpoi na le nuk tlai liao shing tu nu na cha an hermi aiding le vitamins na ni tel lai te thai ase American Deputy Foreign Minister Wendy Sherman le NUG ramdang le wan ti dozin ma ong chu February ni le lia ton nak an ngei chu ton nak ka chun Myanmar ram democracy anga kho nak ding le do thlen nak cha chol chang na ka to tu phuna chu kan chuan pi na tia an chim ton berwa nak an ngei nu nikhat arawa US ne tu banduken Myanmar ram mi pi hartong na cha bom nak apek hi ase te thai ase tutan kan Thawngchimnak chuma vial hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to apyak ri chaw ding in kanin som na